اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں سپارہ اور پنجواں رکوع۔ وقال المالاؤ جڑے سردار ہے نا قوم دے، من قوم فرعون دی قوم دے، کیا انہوں نے فرعون نو اتذرو موسیٰ، کیا اسی طرح چھوڑ دے گا تو موسیٰ نو وقومہ اور اس دی قوم نو لیفسدوا تاکہ وہ فساد برپا کرن فی الارض اس ملک وچ، یعنی تو انہوں نے اسی طرح چھوڑے رکھے گا کہ تو انہاں دے لحاظ نال جو دین پھیلان گے اپنا، انہاں دے نزدیک تے فساد سی نا واہ یازارا کا، اور چھوڑے رہن گے تنو بھی فالحاتا اور تیرے خداواں نو بھی، یعنی وہ تیرے خداواں نو بھی انہاں چھوڑیا تو تنو بھی انہاں چھوڑے ہے، یعنی کہ تنو بھی نہیں مندے تیرے خداواں نو بھی نہیں مندے، تو انہاں نو اسی طرح چھوڑے رکھے گا۔ قالا تو انہیں آکھیا، فرعون نے آکھیا سانو قتلو سن جڑا نا قتل کران گے انہاں دے ابناہم انہاں دے بیٹیاں نو، تاکہ تے یعنی اسی انہاں قتل کر دیاں، نستحیی اور چھوڑ دیاں گے، زندہ رہن دیاں گے، نساءہم انہاں دیاں عورتاں زندہ چھوڑے رکھاں گے، اور وَإِنَّا اور اسی فوقہم انہاں تے قاہرون غالب رہاں گے، یعنی انہاں تے اسی سختی رکھاں گے، دبا کے رکھاں گے۔ قال موسیٰ نے آکھیا لقومہ استعینوا، اے میری قوم تسی اس آزمائش دے وقت مدد منگو باللہ اللہ تعالیٰ کو، واسبروا اور صبر اور استقامت نال کام لو، ان الارض بے شک زمین للہ اللہ تعالیٰ دیے، یورثھا وہ وارث بناتا ہے، اذا من یشاء جنوں چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندیاں وچوں، والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام پرہیزگاراں واسطے مخصوص ہے۔ ظاہر ہے جس وقت انہوں نے گل سنی ہونی ہے تو قوم بڑی پریشان ہو جائے، موسیٰ کی عرض کی تھی کہ دوبارہ سے اسی آزمائش وچ مبتلا رہنا ہے، حضرت موسیٰ نے انہوں نے صبر دی تلقین کی تھی، صبر کرو، ثابت قدم رہو، بے شک امین اے سارا کچھ اللہ تعالیٰ دا، اور اللہ جنوں چاہتا ہے اپنے بندیاں چوں اللہ وارث بنائے گا، اللہ تعالیٰ دی مدد ضرور آئے گی، انہوں نے تسلی دین پہ، اور بے شک جڑا اچھا انجام ہے پرہیزگاراں واسطے مخصوص ہے۔ قالوا اوذینا موسیٰ دی قوم آخدن کہ اسی ستائے گے من قبل تاتی جانا، کہ تھوڑے آمنے تو پہلے بھی، ومن بعد ما جیتنا اور تھوڑے آمنے تو بعد بھی، یعنی آدن کہ حضرت موسیٰ نو کہ پہلے بھی سانو اسی طرح انہوں نے تکلیفاں پہنچائیاں، اسی آزمائش وچ گزاریا، تھوڑے آمنے تو پہلے وہ تھوڑے آمنے تو بعد بھی اسی آزمائش وچ رہنا، اسی تکلیف وچ رہنا۔ قالا حضرت موسیٰ فرمایا عسیٰ ربک ان قریب تھوڑا رب ان یخلق ہلاک کر دے گا عدوکم تھوڑے دشمناں نوں، ویستخلفکم اور پھر تانوں جانشین بنا دے گا، فی الارض زمین وچ، فینظر پھر دیکھے گا کیف تعملون تسی کیڑے عمل کردے ہو۔ موسیٰ نے انہوں نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات جلد تہاڈی مدد کرن گے، تو تھوڑے دشمن قوم نوں ہلاک کر کے پھر تانوں جانشین بنان گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دا طریقہ آ رہا ہے کہ اللہ اپنے رسولاں دی مدد کرتا ہے، پھر اللہ تانوں بھی دیکھن گے کہ تسی پھر اگوں کی کرتے ہو، جس وقت تسی اس مقام تے عملے ہو تو تہاڈا رویہ پھر کی ہوندا ہے، کیونکہ جڑا انسان مجبور ہوندا ہے تو مجبور ہوندا ہے، لیکن اصل انسان دا پتہ اس دے کردار دا، اس دے اخلاق دا، اس دے عمل دا پتہ تو اس وقت لگدا جس ویلے وہ با اختیار ہوندا، جس ویلے اس دے کول اختیار ہوندا، اقتدار ہوندا، پھر پتہ لگدا کہ بندہ کس طرح۔ حضرت موسیٰ فرماندے پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا تانوں کہ تسی کی کرتے ہو، جس ویلے تانوں اختیار لگدا تسی کی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانوں سیدھے راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نواں سپارہ اور 6واں رکوع۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا اسی پکڑ لیا آلَ فرعون فرعونیاں نو بِالسِّنِینَ سالی وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلاں دی پیداوار وچ کمی وچ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت قبول کرن۔ اِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَاتُ تو جس وقت آمدا یا خوشحالی دا دور نہ تے قالوا لنا هذه یاد ہے اسی تے اس دے مستحق اسی تے حقدار ہیں، ان تصبهم اور اگر پہنچ دی انہاں نوں سیئات کوئی بھی تکلیف، یا طیروا بموسیٰ ومن معہ تو پھر بعد فالی پکڑ دے موسیٰ اور آپ دے ساتھیاں نال، علا سن لو، اللہ تعالیٰ خبردار کر دیں گے سن لو، انما صرف تعیروہم تواڈی بد فالی، اللہ تعالیٰ فرماندے کہ جڑی تواڈی بد فالی ہے مکافات عمل دے قانون دے مطابق ہے، یعنی جڑے تسی عمل کردے انہاں دی سزا دے طور تے عند اللہ اللہ دے نزدیک، ولکن لیکن اکثرہم لا یعلمون سرنا وچوں لا یعلمون اس حقیقت نوں نہیں سمجھدے۔ دسیا گیا جیسا کہ پہلے بھی دسیا گیا کہ کسی بھی قوم تے جڑا عذاب آندا ایک دم نہیں آندا، پہلے انہاں نوں تنبیہ کی جاندی ہے تاکہ انہاں دے دل سخت دل نرم ہو جانا، توبہ کر کے اپنے سیدھے راستے تے آ جان۔ بعض اوقات نعمتاں دے کے، بعض اوقات تکلیفاں دے کے آزمایا جاندہ ہے، سارے سمجھانے دے طریقے جس وقت بے اثر ہو جاندے پھر انہاں تے عذاب نازل ہوندا ہے، اور ایسا ہوندا ہے کہ جڑا انہاں نوں انہاں دے نام و نشان تک مٹا دیندا ہے۔ اس سے سنت الہی یعنی اس سے اللہ تعالیٰ دے طریقے دے مطابق جڑا فرعونیاں دے آخری عذاب تو پہلے انہاں نوں کدے مصائب وچ تکلیف وچ انعامات وچ جڑا نا او دے کے انہاں نوں ہوشیار کیتا جاندا رہیا کہ تسی باز آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نوں ستانے دا ایک جڑا او بہانا انہاں دے ہاتھ آ گیا، جس وقت بھی
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਆਦੇ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਅਮਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਮਦੀ, ਰਾਹਤ ਆਮਦੀ ਤਾਂ ਆਦੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਵਕਾਲੂ ਮਹਮਾ ਤਾਤੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਆਵੋ ਬਿਹੀ ਆਇਤਿਨ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਤਾ ਸਹਾਰਨਾ ਬਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਦੂ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਫਮਾ ਨਾਹਨੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਾਕਾ ਵੀ ਮੋਮਿਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਵੇਂ। ਯਾਨੀ ਆਖਦੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਲੈ ਆਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆਵੇਂ। ਫਅਰਸਲਨਾ, ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ, ਅਲੈਹਿਮ ਤੂਫਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੂਫਾਨ, वल जरादा और टिड्डी, वल कुम्मला और जुएं, और वद्दफादिआ और मेंढक, वद्दमा खून, आयातिन मुफस्सलात, ये वाज़ेह निशानियाँ हैं। फस्तकबरू, कब्र करते रहे। वकानू कौमन मुजरिमीन, तो लोग है ही जड़ा पेशावर मुजरम है, वो है ही पेशा जिन्हों ने जुर्म नूं अपना पेशा बना लिया। इत्थे कई सूरतां दा जिक्र है जिन्हां विच जड़ा ना वो फिरौनियां नूं मुतला कीता गया ना अजाब विच। इस वक्त ज़्यादा जड़ा बारिश की वजह नाल सैलाब दा जाना, फसलों का सफाया हो जाना। कुम्मल है ਉਹਦੇ मुख्तलिफ मानी ने हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कुम्मल ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਨੇ ਇਸਦਾ ਮਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਸੂ, ਇਸਦਾ ਮਾਨੀ ਜੂਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਿਸੂਆਂ ਨਾਲ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਰਨ ਤੇ ਸੁਸਰੀ ਦੀ ਕਸਰਤ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। और मेंढक इस कसरत नाल नमूदार होंगे कि गली कुचे कार दर दीवार हर चीज़ मेंढक पार के पीने दे पानी और गलियां विच भी हर चीज़ जड़ी और खून का अजाब इस आया कि पानी जिथे जिथे है ना वो सारा खून बन जाता है। वलम्मा वक़ा अलैहिम रिजज़ा, जिस वक्त उन्होंने कुछ अजाब आंदा है, क़ालू आहदे या मूसा उ लना, ए मूसा दुआ करो साडे वास्ते, रब्बा का अपने रब नाल, बिमा आहिदा इंदा का, उस सबब नाल जेड़ा तुहाडा अहद है, ला इन कशफता अन्ना रिजज़ा, अगर वो हटा दे साडे तू अजाब, ला नुमिनन्ना, असीं जरूर ईमान लैके आवांगे, वाला नुरसिलन्ना माअका बनी इसराइल, और असीं तुहानूं जरूर भेजांगे तुहाडे नाल बनी इसराइल ने। फलम्मा कशफना, फिर जिस वक्त असीं दूर कर देंदे अनहुम रिजज़ा, उन्हां तो अजाब, इला आजनी, एक मुद्दत तक, एक मियाद तक, हुम बालिगूहु, जिसनूं पहुंचने वाले सी, इज़ा हुम यमकुसून, ते वो फौरन अपना तौबा दा अहद तोड़ देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते कि जिस वक्त भी इन्हां ते कोई अजाब आंदा, फिर मूसा दी बारगाह आके तारे तारे वास्ते दुआ करो। जिस वक्त दुआ करते आखदे कि असीं तौबा करांगे तो उस तो बाद असीं सीधे रास्ते ते आ जाएंगे, लेकिन जिउं ही वो अजाब दूर होंदा तो फिर अपना अहद तौबा दा फौरन तोड़ देंगे। फिर अल्लाह फरमाते बार बार इंजी करते रहे। फन तकमना, फिर अल्लाह फरमाते असीं बदला लिया उन्हां कोलों, अगरकनाहुम, और गरक कर दिता, यम्मी उन्हां नूं समंदर विच, भी अन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, क्योंकि वो चुटलांदे साडीआं आयतां, वकानू अनहा गाफिलीन, और इस आने वाले अजाब नूं बिल्कुल गाफिल है, यानी वो किसी भी गल नूं सुनने वास्ते तैयार नहीं। इतना अरसा मूसा अलैहिस्सलाम उन्हां नूं दावत तबलीग देंदे रहे और छोटियां छोटियां आशां विचों भी गुजरते रहे और खुशहालियां विचों, लेकिन उन्होंने अपने आप की इसलाह ना की, तो फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने जड़ा गरक कर दिता। और रसना कौमा, और अल्लाह फरमाते असी उस कौम नूं वारिस बना दिता, अल्लाह जीना जड़े कानू ए युस्तदअफूना, समझे जाते जलील और हकीर, यानी जड़े जलील और हकीर समझे जाते, मशारिकल अर्दी वल मगारिबी, हाँ जमीन दे शर्को गरब दा, अल्लाह ती बारकना फीहा, जिहदे च असीं बरकत रख दी। वतम्मत, और पूरा हो गया, कालिमातु रब्बिकल हुस्ना, तुहाडे परवरदिगार दा अच्छा वादा, अला बनी इसराइल, बनी इसराइल मतलब बीमा साबरू, इस वजह नाल कि उन्होंने सबर किया। जिन्हें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जड़ियाँ बनी इसराइल वाले बड़ियां आजमाइशां विच गुजर के आए, उन्होंने जड़ा सबर किया, उसकी वजह नाल अल्लाह ताला ने उन्होंने जड़ा वारिस बना दिता जमीन के शर्को गरब का, और उहदे विच बरकत भी रख दी। इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। दम मरना मा काना यसनाऊ, ते असी बर्बाद कर दिता उन्होंने जड़े वो करते फिरौन व कौम होर उसकी कौम, और जो कुछ भी करते ना उसकी वजह नाल उन्हां दी कौम नूं बर्बाद कर दिता। वमा कानू यारिशून, और वो जड़े बुलंद और मकान वो तमीर करते होंगे वो भी अल्लाह ताला ने जड़ा वो बर्बाद कर दी। वजवाज़ना बेबनी इसराइला, और असी पार उतारिया बनी इसराइल नूं बहरा
سمندر تو فاتو علی قومی یاکفون اتھے ایک قوم ایسی بیٹھی ہے جڑی مگر نہیں علی صنامین اپنے بتاں دی عبادت لہم اپنے بتاں دے سامنے اس مگن ہو کے بیٹھی ہے انہاں دی عبادت میں قالوا بنی اسرائیل دے آخدن یا موسیٰ اے موسیٰ جعل لنا بنا دو ساڈے واسطے الہن ایسا خدا کما لہم آلہہ انہاں دے خدا نعوذ باللہ یعنی جس وقت او سمندر جو نکل کے اتھوں آزاد ہو کے پھر انہاں تو آئے تے راستے وچ جڑا نا انہاں دے جنوب دی طرف ساحل دے کنارے روانہ ہویا ہے قافلہ تے اتھے ایک مصریاں دا بڑا بت خانہ آیا تے اتھے او قدیم زمانے دی دیوی دا بت پہ آیا اتھے سارے مصنوعی خدا دے بت دی پوجا لگے کرن تے بنی اسرائیل آ رہے جس وقت اتھوں گزرے تے انہاں نوں محسوس ہویا کہ سانوں ایک مصنوعی خدا دی ضرورت ہے حضرت موسیٰ نے سارے واسطے بھی اس طرح دا کوئی بت بنا دیا قالا انکم حضرت موسیٰ نے فرمایا قوم تجہلون یعنی تسی جاہل اور بے سمجھ لوگ ان ہؤلاء متبر ما ہم بے شک یہ لوگ جس کام سے لگے ہیں نا ہم فیہی جڑی عبادت کر دیں بے باطل خدا دی و باطلون یہ سب کچھ باطل ہے جھوٹ ہے ما کانوا یعملون جو کچھ جو کر دیں پہ یعنی جنہاں حقیقت نال کوئی تعلق نہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور جس کام وچ یہ لگے ہیں اللہ نے چھوڑ کے تے دی عبادت مگر ہیں تے انہاں تباہ ہو کے رہنا اس دا کوئی فائدہ نہیں قالا آغیر اللہ موسیٰ نے فرمایا کہ کیا تسی چاہندے ہو اللہ تو علاوہ ابغیکم میں تھوڑے واسطے تلاش کرنا الہن کوئی خدا وہو فضلکم علی العالمین حالانکہ اسی نے تانوں سارے جہاناں تے فضیلت دیتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے تانوں فضیلت دیتی ہے ساری قوماں تے تھوڑے جو نبی پیدا کیتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے جڑا وہ نعمتاں عطا کیتیاں تانوں فرعون تو نجات دیتی ہے اور تسی چاہندے ہو کہ میں تھوڑے واسطے اللہ تو علاوہ کوئی اور خدا جڑا تلاش کرنا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ وقت یاد کرو جس وقت نجات دیتی اسی من آل فرعون تو آل فرعون تو نجات دیتی یسومونکم جڑے چکھاندے سی سوء العذاب سخت عذاب یقتلون مار ڈال دے ابناءکم تھوڑے فرزندان یعنی بیٹیاں یستحیون اور زندہ رہن دے نساءکم تھوڑی عورتاں ففی ذالکم ادھے وچ بلاء من ربکم عظیم ادھے تواڈے رب دی طرف بہت وڈی آزمائش ہے اس فرعون تو اللہ تعالیٰ نے تانوں نجات دیتی ہے جڑا اتنا ظالم ہے کہ تواڈے بیٹیاں نوں مار دیندا ہے تواڈیاں عورتاں نوں زندہ چھوڑ دیندا ہے تانوں غلام بنا کے رکھیا ہے اور اے بے شک اللہ تعالیٰ دی طرف بہت وڈی آزمائش ہے تے اللہ تعالیٰ نے ادھے وچ تانوں کڈیا اس تو نجات عطا کیتی اور تواڈیاں اکھاں دے سامنے سمندر نوں شک کر کے تانوں رستہ بنایا کر دیتا اور فرعونیاں نوں سمندر وچ غرق کیتا تے پھر بھی تسی جڑا نا وہ اپنی اکھاں نال اتنے معجزات دیکھے اور تسی پھر بھی یہ چاہندے ہو تواڈی عقل یہ تسلیم کس طرح کر سکتی ہے کہ تسی پھر بھی یہ انہاں نوں دیکھ کے تے آکھدے ہو کہ سانوں کوئی ایسا دا خدا چاہیے اللہ تعالیٰ سانوں سمجھ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام